Ganti naman pa jadi betul ini. Halo? Ya halo, kayak kok? Telok mandre iti. Manditi. Asih jako anu pengunjuk ko si jako tengah jako apa pengunjuk ko. Oh iya. Tanya. Mana asli masih gaiti terlambat nih. Capuran mesok. Halo, kuna stadion nih. Tanya kok, kenapa stadion? Iya, dia Pak iya. Ya. Halo, kayaknya nih. Tanya nak pernah lalang nih. Hah? Asbis sekedar masang ya, tanya nak. Dan dari pagi mata aja nih. Pernah sa depan aku tuh ya. Ya, pale. Tanya ko nih. Tapaan. Sangka apa pengungsian anak sesuai?
Mamit pala to. Tara. Di ko, ang mata ko, di ko makada ko TV. Oh, si gula ada ka bau. TV palsong di ko ay. Gula na ko na lalangin kasi Ay. jamak isu kasi. Ay, TV palsong pa nga. Jadi lo. Jadi ay. Lain na pa? TV palsong di ko ay. Lain na na. Ay. Sampai makita jomblo. Iwan itu papalian. Di pa, ano